Mizimba baba, mizimba mama, ayaya angambe, awabe Afrika. La soko Canada wati singa leta la tiba ngati makwa singa ti dalimoti be Afrika mimuna la kwe. Nzoni gango na yati akuta sangoti etila kwiso. Akutaltia sangoti na ketungaso. Ti kuna kutalango ti dunia mobimba ndali ti apenderendo na be Afrika. Beni biaso ke batere ti apenderendo ay ti ndaranga na ita kutara Marie-Françoise Ramadan Mamata. Logo biri si loba akona ako ay ti andara suko awa be Afrika alekereni si ala tandani ti kuna kutalango ti apenderendo na be Afrika. Fadal ke manda atene kuna ndoni ndali ti jamais la kwenga na Afrika molo. Nga nambage zoso ala mandai mingi awa Afrika so mandai mingi ngandu ti teneti seni wara agent sanitaire nga nandu ti teneti la douane wara a déclaré en douane so la mandai mingi nambage ti damanango eti shogi avec lasso si ala wara fade amakanda tala na pikoti amanango mbeti so si ala manda fade avec mande ten mingi nandu ni ndali ti Alvin Bambare sinayati akwati kodo fade ke guna bagiti combattant ka ti fatungana zibiati kodo fosta considera luguga fade si lututina popotai tatuloka na yati kwati kodo sinatereni lo zinga yangati fini garaso lekreni na bagiti combattant fadal kamanda sango na ndoni ndaliti erudis bengoya na chéri la malmbasa akotalta sangula eke ko fasuna cha sangoni ako na ako ndalti ko talango ti apenderendo na be Afrika binu bia sol ke batene ti apenderendo aiti ndaranga na ita kotara so ke Marie-Françoise Ramadan Mamata lugo biri si loba akonako aiti ndaraso si awa be Afrika ke lekereni ala tandani ti ku na ko talango ti apenderendo so ke ga na talango so jamais la ko ngana Afrika amolo asangona ndoni Kodro sisi tibe Afrika tungana atanga ti kodro kwe aikisara kota matanga sosi a irini atene célébration ti journée mondiale ti tourisme na yati a kodro kwe na yati nze sosi alondo ti on na ndembeso dali nisi bene biaswa ke bando nando tene ti pendere ti ati kodro agoda ti bembendo nando ti aye sosi awa be Afrika agafa denani ala zani nando ti podium sosi aike na yati dokwa bene biaso lo ke nando beni si na pikango pataratulo na kete kundu sosi ake bembendo nando ti matanga so ala Fabiani so aike titena fana wa be Afrika yenye aike penderendo ngana aye ko social ala lekereni dali ti maingo ti awa be Afrika gati beti pe mingi angabu mingi c'est que nous d'abord singila mingi na gagnon bien parce que lola loza en place comité d'organisation ti journée mondiale du tourisme loza en place le il faut le ministère là du lina ba le mot iso ikap à partenaire là le télévision lina donc lola lo inga donc le mois de juillet pour ça tu le quoi donc il a la quoi ça mamboko si que les questions tenti kodroti donc il n'a pas de mimi il pensait so il saranguso il y a encore tena antinguti poko tu dois aller en so bah tinguti poko il faut encore antinguso quoi donc il y a population quoi tu t'en fais la mamboko na tourisme tu kodroti parce que akai mobile so mbakaso akai kusati mamboko donc ça qui m'embauche ni la mo sara si mo pe warai na pokoni si mo te akoba donc ton ambinazo souci akinga ita culture aya so il faut la sara parce qu'il faut sara ni fana wande sa gana kodorti oto ma onde gana kodorti so nginta la kala la muti gana igete sara kwa a onkwe fademeni tambla ti kusala e kebande gigi na chala ngoswa ke ga na tikete kodro sese ti be Afrika ndali ti kota matanga sosi alimbe awa be Afrika kwe aduchi na yani so afana gigi polele teneti lango ti baluse na mbrambra ti nze so alondo ti on meni kapa ti gbungoli nandu ti tondo so abatene ti tongana si alimi ti gbia kode ti tengo ita wa be Afrika adutinga biri na mbage ti dalango kitika na bangi Fabiani so kapa so abondo awa kode kwa mingi ti be Afrika ngana ti kodo wande ngana wa mungo maboko ti be Afrika na ti kodo wande awa kode kwa mbrimu nandu ti tene ti njoli tengo ye aketonga so si akuta so ala gbolu tala mingi biri na mbage ti dalango ti kitika nandu ti tongana si wa be Afrika alimi fadiso tene lo gbia tene ti lo gbia tengo itilo si lo limiti te fade sogi anjoni asanko ndunda ti erudis pengoya ngana Rodrigue Feitem Ahmed Siopatis bikisa kwa nungu kwa chi tengo yaka na maingo cha kete kodro bikibando nanducha njonya kode chi tengo kobe ilimisi laso yebameni kapa a bagigigi ilimisi nga nyenye si yala kisanga laso
L'asso igachi bambeni beaucoup sosi Banque mondiale a aidé chitene iba a code wala si azoso esara kwana chi domaine chitene anjonia code chitengo ko bachi fango na mama chamenge alaso kenango anjonia code chitengo ko be bien anjonia code chitengo ko be cha bebe na keta molenge alaso esara kwana cha domaine niso nyelasi ala ke abuku wala si ala ke muni chitene ala fa code niso. Donc, Banque mondiale a aidé Titene, Iba, Anjena Bukunso, a déjà dawe. Et puis, à la soirée, manqué, ni la Sigachiba, ni la Sona. Pekoni, Ikutitene, Anjena Bukunso, Ibuande Lichi, Nandoni, Iba, à la soirée, et à petit Lekereni encore, ou bien la soirée manqué, c'est à petit Zanachi, Bukun Titene, Fan, Johnny Kodechi, Tengoko Bena, à Mamacha Molenge, à la soirée Nango, na Keta Molenge. Na chika paso moke warazo chi gouvernement tono chi michan do kwachi tengoyaka a do kwachi seni à la sokwasi nala na chi comité technique multisectoriel chi sécurité alimentaire et nutrition moke wara à partenaires techniques et financiers tono a PAM à UNICEF à OMS à so bando nandocha à Anjonia Kodechi Tengoko Beso moke wara aussi à ONG Chi Bendo Kiki, ton a WHH, ton a Action contre la faim, et puis mon Kewara aussi à ONG Chi Kodrochi. Sangoti kodola koenda ti kapati di Congo Ngota wa Afrika ngana da sola kelango da tifano osio so adirna ten recensement général de la population et de l'habitat so dorena ke RGPH 4 nga ke ti faso ndal ti kota kapaso ndokwa so ke batin ti Congo azo na Afrika so ke Institut centrafricain des statistiques et des études économiques so dorena ke ikazes le bugonga fadina mbageti ba vakagumba yati batati bongi ka ndokwa so agutite na tingi na kota so ke mbagi ka sera limitite na la gbuli chala tibato nsi alimitite na vunga sango mingi nga ti lekere kapati di Congo ngoti awa Afrika ti fani osio akega na chala ngoso obede ko ya melina Alve Bombari akemuna ya sango ndoni ndati kapati tongombela so aiketi tene a vunga asango na bagiti ala so a iri ala tene a autorité locale na nduti yeso a iri na tene rokotongo iriti azonga na ti ada so aike ga nduru na yati kodro na yati pikango patarani ala so a kona yani agodati tene ala unda tala na nduti ayendende so a batene ti RGPH ti tene a munala sango nzoni na ndoni ti tene ala inganga tene nzoni na ndoni si ala fanga so alaike mumaboko na ndukwati ikazesti tene kutaka paso alimbiti tene atambula nzoni yeso mibata ake gereti kusala niso a fanai so fadeki sara kwa na tereti a kuta a wakode kwa ti kazes si ngweti ti sango ressourcemenso fade ikiduti nduru nala fade a makonzi ti quartier wara a chef de groupe akemu maboko aussi na yati kusala so fade azu to ngombera na yati quartier so atene a crieur akadutane da titene ala mu maboko na kusala so na guide titene afalege na a agent recenseur si azambeni zo okona gigiape fade zo kwe akemu iricha zo kwe na pekoti so a waratere na la so a iri ala tene a autorité locale aike nga ala so a iri ala tene a wago singa si a waratere na la titene a tena la tene na nduti lege wa si alimbiti tene a tukwa ayeti kwa ti RGPH na taketa kodonga na akapati akusala so aike ga il formait déjà à ce soir que toi tu guandi na bata akwa petite na ala gola formé à agent recenseur so il était à formater sa formation ta formateur fato titene to kwala titene ala gui asa kwani il faut la guna bakuru et akbakuru ni so ya matériel so ala titene formé nazo il faut il que guérir si ala gati gui ala guna bakuru ko nga aussi ala droit titene ala si contrat na IKSS avant tenala
et comme il était dans la bakurunzo akakurso qui mini a une formation que da et puis na tia aussi phase terrain à côté donc il doit être timbi na a transporteur qui tenait si ala que moi kumanti guna ina ndende ai so isara na ala azuti presse il souma muko na petit tene ala kwa accompagner na ti kwaso ifana la so timingo tereso agati tene amungangu na azusu ngati tene amumaboko na nzoni tamblango ti processus ti rokotongo iriti asu ngana ti adaso aikiga. Ministre ngoti kodro ke tiso wa Afrika so mandemi na ndoti teneti seni wara agent sanitaire nga na la so mandemi na ndoti teneti la douane wara a déclarant en douane sur la mandemi na mbageti da manango eti complexe scolaire Shogi akela sosi wa Afrika so ala wara amakandatara na pikoti manango eso Fabian so a matanga niko atambla fade na seleti lo solo ke wazango na sese kuta da tifango ngoti so atene complexe scolaire Shogi so ke pakara didaso sabon asango konandoni ndalti Albin Bombari. Ungotala ko eke balosho tikapa miombe timanango ye na ndokwati fangoye na zoso eke complexe international Shogi so alonutu wara amakandatara na pekoti nze ngombe ya nga na ngu useti ambeni so ala mandaye na yati domaine ti seni nga na ti déclarant en douane na yati mungoteneti lo solo eke président fondateur ti Institut International Shogi lo faso Institut International Shogi afaye na ungoti gbati azo so na ndembo so aleke na leti marché ti emploi so aleke sa kusala teneti maingoti kodo so ti be Afrika ngalo mu akongwe so ti kisingila na gubia so aida ti mu maboko na lo na yati apia lo tiro na pikoti so ala wa makandati ala ako na popoti ala eke fangia ti betiro de ménage pendant des années et puis voit que à venir en bas le petit qui à l'école et puis qui à l'école il a 2 ans on a dit formation c'est assistant de santé c'est là pour qui regarde ce petit mini bâti un building de ce mini a dit nous soit qu'on doit faire nous soit mis qu'on a tout de ce mini a dit qu'on doit faire nous soit là qu'on a tout c'est un les garçons c'est un voisin en so c'est un famille en so là so il a commencé de que nous soit école qui est protégée, école à où j'ai fait. École c'est pas seulement monter dans quoi qui est bon si je école. Après la question que la métier dans la sécurité mandat fait. Il va mandat que Johnny, c'est un mec qui va d'autres compter comme ça 2 ans les taxis, dinga Johnny, dinga Johnny. École que Johnny a fait ça travail à la bac à Kawe à quoi faire. À la bac tu vas là tu peux à quoi faire. À la bac tu vas mener à quoi faire. Voilà le tourner pour la ça bien tu m'as pas là c'est ouais et la vraiment que la gamme qui est la président fondateur le président Savon ifana la so na tika pati matanga ti mungo amakanda so lo solo eke kota waenda wala président fondateur ti complexe international Shogi lo mu akongwe so ti gonda nga ti unda na azo kweso awa makanda tala ti tene ala sa kusala tala na ya ti nengo tere nga ti mu maboko na maingo ti ko society be Africa. Et on va libérer les autorités. Isi fadeso na asangoti kwa tikodo na ati asangoti kwa tikodo ikilundo na batati bongi ti sukwa ti go na mbagi ti kui ka na mbagi ti kui ti faso akela so si awa be Afrika so ki na mbagi ka si ala bondo na la so ke sa kusara na ndo kwa ti UENP DDRR nga na la so ki na mbagi ti MINUSCA ala bondo to na zo ko si ala go fade na ndapreso ala go azi asende da la kwa ti mbagi ti kui so ti mulegi na mulenge so ki na mbagi ka ti tem fade ala ga ala mandambeti na yati senti nga san ko na ndoni ke zile na tibir se da dia nga na fatu male so akina mbagi ti kui ti tene ala muna ya sango na ndoni Kozo na zingo yanga chi damana ngombe chi akota zo chi kodro a bumbi ndende nga na alaso a zingo be na maboko chala chi bata chi kui maboko na kundu chi MINUSCA nga na kundu sosi eke batene chi zingo ngombe na maboko chi a to butumba sundu wina ke UNPDDR a lundu na la poso so chi tene azia zende nga chi DAP reso eke ne a chi gbagba chi kete damana ngombe chi kui so irini nga chi muju franzi l'école mixte sous préfectorat chi de Gaulle.
Commanda Chikui Larry Nordim Malba. Singira mingi na population Chikui swala ngala ko tene ala ba kuta ko susi biati ko drazana sese tene ti operation ko ti kodro so la ko na lango ti samedi la population la tene a nettoyer tertia datara nettoyer nga datara nettoyer a bâtiment et là si la so i choisir na petit municipation aga timu mboko na yi tene choisir école tene i nettoyer ni bangati rentrée scolaire tene mlingi aga na école librement atangwa ke tambula mingi la so ndi en tant que commandant puis personnellement na surtout le maire na petit municipal igala so tene i nettoyer école ndokwachi municipal fasolo ekinduku chimu mabako na a bangondo chi bia chi kodro nga na nguru bia chi lo tali chi maingo chi kodro e dabecha la so kwa chi kodro so a tambula na gbele chi lo solo eke mokunzi gbata chi puiso a eke sultan Amalamu Dalai. Sango ti kwa ti kodro ilo nambagi ti kodro ti kui isukwe kina patati bongi mbribu nambagi ti combattant na ndapesunga kwa ti kodro atambula kan John mingi na lege ti so bia ti kodro fostre akon to adira lo veni lo gunga fade nambagi ti combattant ti duti na popo ti aita ti lo na ya ti kwa ti kodro sina tereni bia ti kodro fostre akon to adira azinga fade pour le yanga ti fini garaso ale kere nambagi ti combattant erudis kmengu ya Cheryl Malambasa ala ke fade nambagi ka ala ke muna yi a sango konandoni. Aike na yanga tinda pele ti lapo soso si biati kodro pour se Faustin Archange Touadéra agwena bageti combattant so aike na yati gbaba camion beti bongi ti sa kusala ti zingwa zende so na teretilo amena kota zo tingu bia awa be Africa so si aike na yati gbaba camion be ala so si aike na yati brigade ti intervention na ti répression ngana a ONG na association so aike mu maboko na kusala ti biati kodro kwe agagbani na kota timingo tereso ti sara akusala ti zingwa zende na pekoni biati kodro a moko ngweso ti ziyanga ti garati combattant so si mbe na ye alekerni pepe beyon baso ke na ndochi kwa ti kodro ayeke sara te na ye na ndochi akusala so si atambula na lapo soso kutala mingi dati amnenge ti kodro depuis balu so ko so marché ti combattant so biri ti ngona ke marché so pour biani azwa pe yati garani mon petit on tue mon petit respirateur à la paix que kaigi na petit lege yati marchina que senge na comment na yeton soit si tenti kubela ke teneti ti dutingo na zoni ti terake teneti kui même ke kubela contenir quoi et donc yati corona bongo litulu na bangondo tulu le terrain soit que lege soit zo ko na ko na lege so azo sa garata la ibuni lege la soit les garaso la soit les calés qui na terti garani ko tamoline yani mo ba place soit que da place kangoyi dendeke place tengoyi soit era tener restaurant akeda place dépôt wala place batango kumba akeda place gu akonda ake nila itenara batagarani biati kodro pour se Faustin Archange Touadéra ayeke fanga ngiati betilo marché combattant akiki na lingoti azona yati vilti bango tala soit que na la para nando sukwa ga ukene et puis la ongi mais iba garani agambini ti pale azu même ak kayi gina ndoti legi parce qu'elle dit guia client ala ka ndoti legi asara si on a engoni qui bat que mais risque mingi mancha population dans nos soucis volant ça qui kiri mais ala mingi avec lui et puis banga aussi ndoti kango ina kenjoni ape ala ka kayi gina sese popoto ngwa pika ina kengamu donc dit là muyanga si ya kota so gat alekene asara cause soit que cause de réhabilitation ti bageni que sona bageni kade fade titena population ala kaifa de sona yati galani et moi je moi ti voyez mon ganati galani fade mo petit lutina légué si mo voyable et il est que aleke légué na tereti machine quoi titena ala gare au total na ndota légiso et ala kaifa donc titena zuti ala quoi encore dans ndoti ndoti légué parce que kai na ndoti légué poussière et quoi dans ndona asa na ti garani ge so mo petit cahier nzoni si ambati mawara na nzoni ni sagwa atemati santé et il faudrait que a zoni soit regardé voyez il faut la lutter na légué pepe ala gana yati gala
si ake mulege na zikango enti tena ngana ya tigalana to na ngba ge yanga tiligi ka vogi tanga tiligi eh ben azuna ka procédure bouti gia client na yanga tiligi donc ni là avec ndoko la nanduso igozi a salté a zindi so tukumbi asi akasara choni na population yunda na population ti combattant ti tena la bata isunjoni ala mando titene ala gonando tilegi pepe ala kaina ndo tilegi pepe ifala sara tu akaina yati garani donc so poussière akekete azukwa kalinda ge titene avokumba avokumba tala parce que azo ye marchiti combattant mingi na ndoko ya lo na ville wango ndotu ala ga marchiti combattant. Bien ni nzoni wa fangolege akegiloso lokimuyanga silozia ambena zonde asara kusara ni pepe nzoni wa fangolege akegiloso tongana lo muyanga we lo veni lo dutina dawati fa choni kodeti kusala ni na aitatulo akegina duti asangoti kwa tiko domiti tene asangoti kwa tiko dososi akwa asangoti tila kusu akondani mimusingila mingi na la sokwa duti fadesi aba nga ama akonako asangoni kwe yako ala londo pepe mangatina tikete tango na munga miambitila kusu fadumike kindoso timuna pekoti asangoso kwe na ngati mundu franzi ala mwanzoni.